Makeup the achieve kamtaya pauping. India Sarkar na framework agreement sign masami rang lakha aina tangda Manipur li khale Naga nauping na India we 75th Independence Day kamayon li magatom mara da ansam na hanghaira. Rup rak na kasa sana lepak Manipur kachila Manipur we state song Sara the state cabinet na kapangkhui haira. Aya ngazin chinjurai ngacha phungli waki da jat kasa Shaktiman truck aka accident ta da mikhani thi haira kala kathumli sa chu haira. Lei khayang ator aju pau Ringphawon Zimik in apa mi lei aju pau maisai nang nang rumsa. India Sarkar na framework agreement sign sa ka haiji mubung phada implement masami rang lakha aina tangda Manipur li khale Naga nauping na India we 75th Independence Day kamayon li magatom mara da ansam na hanghaira. Hangda khale framework agreement hi India Sarkar aina NSCN CPRN na mayang rog da 2015 kumwi phei kachang wi tarik kathumli sign sa ka haiji li ka hangna. Sarkar na 75th Independence Day kachija we khuli India we philan khanga laga mayon lo da jizu khami notification je ariri chadmuhung da khlai Indo-Naga political situation li mathai khami aina ngarai chaya kachila hangda and samna mamaya phutmana kachi phongshok haira. Chingum hiran khang rura ka hai Naga People's Movement hi namshan mi khawai jithada Manipur Sarkar na maka kasung political ara aina kasana da and some na khet haira. Kamuchit aina maningla phap ta mi khangarok kala chingri ka hai alungli samilo kachi hila po da India Sarkar na framework agreement chili khaya shida ungshung khangasak tharan mang India we Independence Day mubung phalak aina khoka sada khamyon samphangra kachi hi and some na hanga. Hanga hai Sarkar na jizu khami India we Independence Day mayon phulungra da khanam otsak chili makhamaya sada ansam na 75th India we Independence Day hili corporation mami mara kachi ngawaw haira ansam we aphang bing psycho relila chitha da 75th Independence Day ji kachicha we apamli mamayon ngaro khawai ngho thaira rup rak na kasa sana lepak Manipur kachila ji Manipur we state song Sara the state cabinet na kapangkhui haira sana lepak Manipur hi Pajas Pati Mayun Jayanda Kumar Sharma na kakapina. Kala Aribam Shyam Sharma na kambos kasana. Manipur we state song hi kathada katharang khongyi sangyi kachiwi maramli jizu khami shogra sara the art and culture commissioner M Joy Singh na hanga. La ji aya patriots day khamayon rani li rubrak na samida china Manipur we state song officially sakharing saya. Aya ngazin chinjurai ngacha phungli waki da jat kasa Shaktiman truck aka accident ta da mi khani thi haira kala mi kathumli sa chu haira kula sha je aya ngazin pungmati makhai atamli kshokna da hanga accident chili thisang ga hai ji late r kho khamwi naw ngalawu r ka haula aina thi yaring ngamwi naw mayara thi songayin ani khani ni chinjurai ngacha phung naw na da hanga Pau Atishuda Shaktiman truck chi chinjurai ngacha phungli city phungwaki da chatkasana kala chili mi thumraga da chatkasana accident chi break kashoi ena rakashokna da Ukhrul Times we pau na hanga Chief Minister's Award for Good Governance 2020 to 21 we award deeping we aming shok mi haira award chi rakhara Independence Day first Manipur Rifle Parade Ground le khamayon le ngaran miki kachina Department of Administrative Reforms na chithei khami atishuda individual category le additional DGB Police Department L Khailun National Highway Security Scheme aina Railway Project le otmanga walak aina sakhmi wiwang Secretary to Chief Minister Kala National Health Mission State Mission Director Ningshilak Geoffrey na Secretary ot ngurut aina ngasoda Chief Minister Relief Fund manage kasawiwang Kala Finance we Joint Secretary Nelengthang Telen na Integrated Financial Resource Management wiwang da atumle award ji mikidalei Team category Health Department Team Kalak Home Department Team na COVID-19 mimau khangarele Sami kahai wiwang team ahup wale award mi khawai kapangkhui haira
Director of Tribal Affairs and Health C. Arthur Warchio, Chief Medical Officer, Health Section, Tribal Affairs and Health, Dr. Vukonne Haukip Anilila Award Mikidaleya. Horticulture Wag Ahang Kangkui Masala Permanent Farming System Apong Kwikharawi Wang, PYP, Honey Jara, L. Devadatta Sharma, J. Khongsai Kala N. Loya Lakpa Atumbingle Award Mikidale. 1891 Kumwe Anglo Manipur Rai Rayli Mirin Chikad Mikahai Pingli Paning Kung Zimik Show Aya State na Patriot State Mayon Mihaira Riley Ngerda Mingaleli Vatisan Kahai Pingwi Mingli Kachikad Pir Tiken Rajit Parkli Sem Kahai Memorial Complex Chi Manipur Governor Samida Kle Ganga Prasad na Tharkat Ka Mihaira Chief Minister N. Biren Singh Jangda Mayon Kahai Rani Chili British Forces Li Malung Pinglak Aina Ngermida Kalabani Andaman and Nicobar Li Mirin Chikad Mikahai Pingli Kayakashi Paning Kung Sada Sahit Minar Ngalemli Ngulung Akala Shunmida Aya Lan Mihaira Manipur we Aina Jadur Ngate du we mi British Li Kanguruli Ayar Ngaleli Tisang Kahai Pingwe Aming Ngulung Jili Yung Sangda Haimira Ariri State Willi Atumwe Aming Later Kalay Lischi Department of Art and Culture Willi Sampangra Chidada Ngalay Wishipai Ayarli Vatisan Kahai La Mahanung Lui Kachiwi Katay Kasha Lea Kala Department of Art and Culture Li Hangmirano Kachihi Chief Minister N. Biren Singh Nahanga Aztec Sports Manipur Nala Aya Patriot State Kamayon Rani Kwikada Luiram Natay Dali Outsada Kalay Mi Tarugli Hall of Fame Award Mihaira Chiwing a Chile State Hiwi social activist Kala the Tangkhul Express with advisor Samida Kale Ashan Kasarlila Award Mihaira Ashan Kasarna social work Luiramli Otmurut Sara Kahaili recognized Samida Aztec Sports Manipurna Award Kamikasana National People's Party with Delhi office Achaontang Tharkat Kahaira Office Chief Party Chiwi President Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangmana Tharkat Kamida Party Jina Manipur Assembly Election Li Mai Khaya Sampang Saklagra Kuchihi Hanghaira National People's Party Hi PA Sangmana Haupok Kamina Kala 2019 Kum Marang Kachangwi Tarik Shinili National Party Status Samkapangna Hangda Kale NPP Delhi Office Chi 75 North Avenue Li Kalena Chithada India Shokarna NPP Li Office Pum Committee National Party Status with criteria fulfill Kasana Kachihi Conrad Sangmana Hanga NPP Hi National Party Status Sampangda India Ngaleli National Political Parties Chishad Wing Chaili Akhang Saya Kachihila Conrad Sangmana Hangsanga Kala Northeast we political party Chaili National Party Status Samkapang Kareji National People's Party Nang Saya Meghalaya Deputy CM Preston Tynesong, Manipur Deputy CM Joy Kumar Singh, Kala Party Juwe Apam, Gatay Dewi, Katana Ping Aina Raja Sabha, MB Dr. WR, Karluki Aina Lok Sabha, MB, Agata K. Sangmala Zangda, Tharkat Rani Jili Wangruma Dahanga. Phungyar Subdivision Wikuso Kuli, Mi Aka COVID positive Sampang Haukwada, Kuji Containment Zone Aina Haimi Haira. Abom Jili Mimau Ningshilak Aina Shokpai Haukada Jakajing Masagabai Wivang Containment Zone Aina Haimi Kawai Disina Jizu Kamigasana COVID-19 will lockdown Hina Maram Sada Yari Wikaring Kuragli Sheikhud Kuchot Leiraka Haihi Hunaka Sonti Mida Yarina Laying Pushong Pegar Karpok Lushida Kalehi Tailaga Ninga Vengasang Tangkhul Lesaklonga Pongshok Haira Sangna Lewi Kamong Matada Yari Limushomi to the Kangaja Lay Kolong Tada Hau Gupok Atam Zanglabai Ka Yari Hubuna Katoming Rogda Matada Zadwa Kawai Sasa Kachi Ainang Soda Tangkhul Lesaklong na Aya Singa Kahai Otsing Ping Chitemi Delay Expiry dates Kala local made salala manufacturing dates Sangmi Kawai Dukan Kapam Nao Pingli Hang Kamating Ainang Soda Yari no Odwa Kalo Atamle manufactured dates Aina expiry dates Kayang Sangmilo Kachi TLL na abil sadale. Kodons kala dukanli TLL we executive law action committee na wakapyaw kayang atamli expire sa high products apam ngatay do we aina kuchungka sampanga dahanga. Aman ngacheyo ngachewa kasa perishable kala non-perishable
audio pingla ngating wayang da yarina feedback khame athishu da livestock feeds khai kala local items hilila Tangkhul Express na yang sangmi khawai la sadalai wake tam khawai li manipulate ka sala samphang da phala aina mariji masichin ripai mara da Tangkhul Express office li khuyung haira kazat cha kashi maraji kala maman maron khawai thermatheng mai da leilon mi khawai Tangkhul Express we executive na sashim kala hantin athai shirai khayor pingle awareness campaign chatmi haira yarina katom khami aina ngasoda complain lelala Tangkhul Express we Facebook page li post kasamilo ngurumda imaram samatha khuisa kachuhi Tangkhul Express we executive team na ngakawlu shitalai Ukhrul district li achaon thang aina tangda COVID vaccination kap ka hai mi machine thingmugda mati shachiko hangthurugda mati ka haira chiwing achai li thingtharada jishat shachishat thumrana first dose kap ka haina kala thingthuruk shakha thumrada mati na COVID aritos peida kap haira da hanga chingum tharada jishat aina hangmati da mati we alungli khalai mi machine thingchiko shagathum thumrada shini na kap haira Chingum hangmati da phanga aina hang phanga da chiko we alungli khalai mushing thingmati sha phanga magada phanga na ka phaira kala chingum hang thuruk aina atum bing thinguthum sha guthum hang thuruk da thuruk na covid ariji kapkhui haira da report china hanga aya ngzin we report athishu da Ukhrul district li covid positive phanga samphang ri haira covid second wave khara hili Ukhrul district li ari rashung da COVID positive samphang ka hai hi ayawi phanga ji jangda thingkha hang phanga da shini ka shung haira arishang aina COVID care center li ngha ka sa mithra da phanga le aya discharge sa da ariri Ukhrul district li COVID ka gaza mi machine shakha thra da khani leida DSO report na chithemiya aya aina tangda ayar aina manipur ungzang airport aina entry points pingli COVID test sa ka hai hi milakshini thingmugda phanga shachiko thrada jiko ka shung haira kala state we apam ngatai te de we laboratory test sada psychoruk marum laga aya covid positive mi sha phanga mugda khani samphanga da state we ITSP report na chithemiya achawon thang aina hapok da aya ngazin aina tangda thei gukhui athishu da covid positive case Imphal West li mi shakha hangchisha da mati hina chungmai kap da samka phanga saya kala Imphal East li shaka hangmati da phanga Bishnupur li hangshini Churachandpur li thumrada khani hina positive kuchunga li changdalai ajon thang tarik thrada khani aina ayang jin alungli state li covid kazat aina mi jishat thisang ri haira ari rashungda mimau hili thisang ka hai Manipur li mushing thingkha shathuruk hangchigo da akha ka haira da ITSP report na chithemiya Lodluda achiwi khamtaya pawping nganang rum li shitsa India Sarkar na framework agreement sign masami rang lakha aina tangda Manipur li khale Naga nauping na India we 75th Independence Day khamayon li makatom mara da ansam na hanghaira Rup rak na kasa sana lepak Manipur kachila Manipur we state song sara da state cabinet na kapangkhui haira aya ngzin chinjuroi ngacha phungli waki da jatkasa Shaktiman truck aka accident ta da mikhani thi haira kala kathumli sa chu haira aje baw hinang chang haira baw na da klei na thum sai ko ri ringapha kala kham haya jing chong sa serano